Тілін үйреткенде балаға үш әйберні беруге тырышабыз. Үш принцип ашамды. Input, practice, fun. Демек ки, біріншісі тіл беру, мұхит. Екіншісі практика мәселесі, яшау мәселесі. Үшіншісі fun, қызық болуы. Ең біріншісі һәм ең ауыры. Қайдан башларға деп ойлайсыз? Өзімізден. Әлбәттә, ең ауыры өзімізден башларға. Біз бит ең қысқа жолларын іздейміз. Репетитор, онлайн курсы, приложение, телевизор деп ойлаймыз. Яда анасы тілі белән кірмәгән, анасы тілі белән кірмей деп әйтәләр бит татарлар. Демәк, ең беренчесе гаиләдә башларга, гаиләдә сөйләшергә, тырышырга һәм ең беренче адым арабызда. Мәсәлән, мин иптәшем белән сөйләшә тырышам, ул минем белән. Biz arabızda söyleşsek, ballar bunlara künüge irene. Ballara kaysı sözlerini yaratır, eti ya da eni sözlerini kartoçkalarda yazıp, bizde ide şkaf var, ballar kullanırlar, aşağılara yaparlar. Şunlara mesela yapıştırıp nitedirek, koyadirek o sözlerini, hem de ballara gösterdirek. Eti, eni. Til metodikasında bir metod var, harflerini irene değil de sözlerini irene. Балалар, қарағанда өзіңіз білесіз, балалар, біз балаларға нешік тілін үйретеміз. Біз бит балаларға улым қара, менә бу существительный, менә бу фигыль, менә бу глагол деп үйретмейміз. Біз сөйләшәбез, біз үйретеміз, біз күрсәтәбез. Біз айтабыз, улым, менә бу телефон, бу туп. Шулай сүзләрне күрсәтәдерек. Әни, әти, туп, әби деп, менә шулай үйретәдерек. Үшіншісі қалды енді біздің фан, қызық болу. Мұнда енді біз балалармен сөйлеше аламыз. Қайсы вақыт хатта керек аларға. Mesela ашысы келсе, татарша сөйлеше енді сіздің білән. Ипи, аш, су. Сіз енді сөйлештірсәңіз, алар сұрарға мәжбүр болалар. Әміне қызық болуы балаларның тағын да эффектив рәвештә тілін үйренуге ярдәм итә. Қызық болуында енді менде әйткенімше балалар белән ойнарға. Мәсәлән, сіз бәлки ишеткәндегез, татар телендә төрле ойыннар бар. Біз мәсәлән балалар белән уйнайбыз. Мәктәптә мин әйтәм, pantomime, бу урыс телендә крокодил дип әйтәләр. Демәк, сезгә мәсәлән бер сүз бирелә, сез аны күрсәтергә тиеш. Мәсәлән, безнең балалар бик яраталар бу ел. Аларның яңа җыр булды, Mommy Shark. Минем әнием акула. Анда түрлі ойындар. Mommy Shark, анары Daddy Shark. Күрсәтіп, нетіп, бала тағында тезерек бұл әйбірлеріні үйрене. Міне үш базовый һәм бик эффектив принцип әйтергә керек болса, дуслар, гаиләдә ничек тиз рәвештә татар телене я да башка бер телне өйрәнергә мөмкин? Тәрбиясе ул туганчы башлана дип ирем белән нәтиҗәгә килдек. Шуңа күрә балалар булганчы без ирем белән мәсәлән төрек телен башта өйрәтте ул миңа. Төрек телен теориядә өйрәнеп, ул мине өйдә сөйләштерә башлады. Беренче бала тугач та без аның белән ул балалар белән татарча гына сөйләшәбез дип карар бирдек. Ләкин татарча балаларга өйрәтәбез дип, үзебез дә татарча өйрәнә башладык. Балалар өйдә татарча сөйләшергә тырышалар безнең, әлхәмдүлилләh, урыс мәктәпләренә йөрсәләр дә. Урысча сөйләшеп киткән вакытларында да без аларга, теге ялгыштан урысча сөйләшеп киткән вакытта да без аларга кызык шаярып, урысча исемнәр белән дәшә башладык. Маша, нәрсә әйтәсең дип, теге Федор дип, алар көлә башлар иде. Шул вакытта яңадан үзләрен төзәтеп татарчага күчәләр.